Ginong siyang dukan benpinbyang ba magkapor bananglong ke election MLA Arhajar Arpulai kibadan kumbakat wengut. Hakakat santrik uno apra Arhajar Arpulai keleberngem menujor no daka RTI perca ek office Deputy Commissioner ke distrik Riboy lada ke sarkar jela kamplat no ek pisah ke bagidai hok banyo ke balakot dikilak tengkah. Bad keleberngem bagidai ban pelat no ek pisah hapo kakat kendai trik uno apra Arhajar Arpulai. Ya kini kejing berengam kakenhun ginong syong dukan dia bam kila penmi hadian kejing lek kendo biang sasisian u Deputy Commissioner ke distrik Riboy u Arpit Upadhyay bandawan u bancem kia mardor ban pelat no kepisah ke barang saakut nadu u benai belapen kod iki election MLA Arhajar Arpulai. Nagaliang ni kakenhun ginong syong dukan kila penpau bagajing ya kendo jongki bagi bor peniat distrik kala syukut betang ek kejing kular naki officer baya kepisah ke jongki ke barang sa ba on pelat no. Nrei kiloong ba kania kala syai long bet kumni. Bat kim yo kapisa ka baki dei hok ban yo. Syok lapan pau bah kejing kendo eu Deputy Commissioner ulai kejing kular ban pelat kapisa jengki hapo kakak kendai terik uno opera. Bat nakaliang kene kakenhun ginong syang dukan kila berngem belada kede kejing kular u Deputy Commissioner kam urlong satya. Kim banse ban ujor no odak RTI persya ek office u Deputy Commissioner. Labun sin ngelawan ni ba ni kerpat na mata. Kibil jungi ke bangi laya ai kepan biang kabam gadi kapor election hadu mentangi pagi pesai te mata kasingi pada DC la ong ini ba ila ai ini kata deadline hapo kakat kendai tarik ba in ai kata clarification seselong mari ong hana kapisa kala don re impadio ka sanction te di ong ini ba hapo kakat kendai tarik insa penlait ya kapisa te ni apps tang kata kendai tarik ni kumno kini keperlu cumi kia ong mo namar ngilayai sya hadu benta gajing ai bam cumi kedai ngila sedang na 2 Januari mentau senem tingi dang yo tang 10 hajar le hadu mentangi pat yo IRM tingin tip balai haba hakibi kibi distrik te kepisah kila yo bisa keniat soi no rengi hang ni tengam put balai na ke election commission claim ai pisah re gari bohoi ne balai ne ba ngindon bayo pisah mano-mano rumo te i semudia wadu kata-kata mengi balapan biang ya kabam gadi namar kinong ai mari ngi mo kiba ai do kiba ai jur kiba ai chat kinong kiba ai kerosion wat kinong trail ngimla da bensiu wadu menta teng-teng kilong kila ya truk sarai kila yo bisa tenre ngi klem yo ya do menta tengi pat ngilai keren syai khmat jung disi bengi ngim nimpa ek nai tri ngi kwa pelai no ka pisah baladon te pidei u DC u head jong ke distrik ketika kamram ke jong pi bokin pressure seka department jong chief election officer po selong lani sakano no bentar nang baka finance ba pidei ban yo ban plat no ingi namar ki distrik ki supplier bam kila yo balingi hang ngim yo bali file ben mo kajing le ben kala long plat ya ke distrik ke jong yengi kinong supply bam namar ki kila yo mar khandiat kat ba mangi bo biang bam nadu diwan aduk mentangi kami yoi te kadon gajing kata yang iru namar ngihap ban siu ya kitu ki bapen biang bampat yang kenang mengilak ban penbiang namar kan election MP ru kala hajan mentah lawan sawi election te mentali ke du benai Christmas baro kajing don kam kadon be habaro khot kalong yeng kalong semte i kerpa di udisi bo dewan pelaj no kata-kata ke ba ni kwa bangi dak karpar ke sorkar no bahkan sim kia lo kani bahkan perkhalem yengi bedon pok Riboy distrik ki ba penbiang ya ka bam nak mentak election ba pinyarap lem yengi ban pelaj no ini ke bil ba kunjur gini ki MLA ki bedon pok distrik ke jungi bangila pentip syaki suwa kani ka session ban syong re kuse ngimsim na yo iunu so bami no logo kata ida karpan tak ba borom ki nang mikmat ke Riboy distrik ba ki officer ki ba pek ya kani kan ba kini yo ban pelaj no kani ka pisah namar kamdai ka pisah ka ba UA mo kadai ka pisah ka ba dapat umsep ka bangi hapan penmi hapan penbiang ke jenu kambar khoi tai di bangi kwa bangi wan ta sibat ko khilingin pek ke ga baja hat kanai tre ada kam seiso tengin barsingin hapan pan da RTI ya banyak sekhmat lan ngin hapan sim ka no ka strike ka bangi hapan le na kalian ka jenu